Hai Gayung, tonton sampai habis baru komen ya. Hai sayang, aku cantik gak hari ini? Hai Gayung, cakep banget. Iya dong, pacarnya siapa dulu? Cek, motor bagus itu. Apa? Oh ini motorku baru datang, kamu mau lihat gak? Jih, pegangin dong. Itu anting buat latihan lumba-lumba. Cocok banget kan sama aku, stylish banget. Cocok. Ya, jalan dah. Oke, aku berangkat sekarang. Besok sore boncengin gue ya. Gak bisa dong, kan lagi gak kondusif kondisinya. Nanti kita trip kemana ya enaknya ya? Ke Cibareng kok yuk, nyari balang. Mau. Jih, I miss you ya. I miss you too. I miss you Tri. Kamu jaga kesehatan ya, jangan bandel di rumah aja Iya, tapi. iya. Tombol kipas angin. Kamu bisa aja. Udah. Hai Gayung. Oke, mantep nih. Siap Put? Wah, aku sih siap banget. Oke, mulai. Baba dan emak yang terhormat, selamat datang di pesawat Garuda Indonesia. Ladies and gentlemen, welcome on board Garuda Indonesia. Sebelum pesawat mabur, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Before takeoff, let's enlighten you with the safety aspects of this aircraft. Silakan tegakkan senderan bangku. Please ensure that your seat is upright. Lipat meja, balikin layar video, dan senderan kaki ke tempat mula. Your personal video screen, tray table, and footrest are folded away, Tulung singkap, alingan kerek jendela. and your window blind is raised. Pasangin sabuk pengaman Anda dengan cara masukin ujung gobangan ke dalam gesper, biar kagak ngejelungin. Your seatbelt is fastened by inserting the metal loop into the buckle.